Kajing Trisitom jong kinong ilam senong baper hakathany Ribhoy District nadu balas dang ya kapakhang senong habaro kawe kejela bat hakariru kumju na kabanta ban yakun persya bat ban rat dingkong ya kaklam COVID-19 kaladang ye beteng na kapor cakapor bat kalongru kumshi benta ban snok tilang bat kibor sorkar menta kasengi kinong ilam senong jong senong nongpo propar da kajing don lang jong kiseng longkumi bat kiseng samla kila penlong ya kajing plino ya ke quarantine center kabdon hanongpo Nepali Secondary School ha kene kesengi lawan ban pli ya kene ke quarantine center da uba Meral Bonsim ubade UMLA jong nongpo constituency ha kajing sendran lang jong uba Balajid Rani ubade UMDC jong nongpo constituency da kajing don lang ru jong kinong ilam jong nongpo constituency COVID-19 committee kibakentup ya uba sensi lengdo ubade presiden uba syempang pasa ubade secretary bat kidikot jong ke komiti kibakentup ya uba primus lengdo bat usamla Antonio Lapang bat kiwe de kidikot jong ke komiti ha kene kasi na kaliang jong MLA ha kajing ai jingkran jong ula kentu bat ai jing mut ya kinong ilam senong bakin betha ya kikhun samla kibuan phai nabar ka jela baki dei ban pendep bet ya kajing syong quarantine kaba arpo prasngi na kabanta kajing singan kabati kena bat na kaliang jong MLA ula ai tiru ya kimas cha urang ba senong na kabanta kikhun samla ki balong volunteer ha ke quarantine center ha kene ke ju hi kasngi na kaliang UMLA ula lej ban jurip bat ya kendu ya branch manager jong State Bank of India nong po branch na kabanta ban pej perman bha ha ke bai dei bat ke social distance jong ki paj ba ki bawan don kam ha ke bank aduk mentah ke jela ke jongi ki don bar nyungut ki bala long positif nung ba uni nyang jimpang bat nyinge scam bada ke jing sim khya ke jong ki dor bar snong jong ka sarkar jong ka health department ba nyinge scam ba kat bala ki positif case ko ke jela jongi kinduna pat hakane ke por habang yedon lang hakane ke jaka na ka benta ban pli ya kene ke quarantine center ngasngo ban ai khuble ya ka dor barsenong nong po bat haga ju ka por ya baro ki dor barsenong ki badon hapo ka bri unyo trap bat kumju ro ya ki nokoma ki badon sopo garbil ki bala simkhia ban yarap ya ka sarkar ban sna ya ki community quarantine center kabumut ki jeka ki ban penkerpang ki bandon halaki snong kila bende ke school kila bende gi yeng dorbar kila bende kino gi jaka ki bala pen khere kerpang ha kisno ha gijing ya lenti jong gijing khun na kaliang jong ka sarkar kala ile kat bala ban pen biang gi jing don kam ka health department ki ba tre stom mit bat sngi ki staff jong ka district administration ki betre mit bat sngi ha ki quarantine center ha ki testing center kum haborni nang ta ki police department bat ki balai don bentah ni penpau gajing songu iki baro bat ngingej scam ba kane gajing ya trailang jong ki dor bar senong kalong sisa ka ba kongsan hadu kata ni na kaliang ka dor bar senong nong po propar ni layo ban play ya kane ka quarantine center ka bala pengkre bala pembit pembiang na kaliang ka dor bar senong menta ka sing layo ban play ha kan ka jaka ka badan ha nong po jong school ni police secondary school abang layo ban play menta ka sing si tarik bunai jun arja alfo te hagane ka school abang ngila pen yo ikane ka quarantine center ngila penbit penbiang na kabenta ki samla ki banwan na kiwe ki jaka bat kumjuru ya ki nongsong senong jong nong po proper riburo kowe akaba ngilada penbiang na kabenta ki senrang nyo teli ki kamera bat na kabenta ki kenthai nru teli hagane ka jing penbit penbiang ki pengkhanar ngilai bu la kajong bat kumjuru ki jakasum bat kiwe ki makam te ni penpau ko sunguru ya kajing wan jong lokal MLA ba Meral Bonsim ibalawan bon play kan ka quarantine center kajing don lang lang bat MDC bat kajing don lang ro bat DHMO Dr. Mori te ni na kalang kasnong ni karpat ya ki ba nong senong boro bakin yan snok tilang kamtam gisamla ki ban ap ini volunteer sang bakane ka quarantine center ni kalong ka banyarap na utagi pagba bawan sa hakane ka jaka